Dumelang, yo banyo ke tebo bokamoso thoboganyo go mogela mo moremogolo reality talk show. Teng mo re aga motho wa rre, mo re neelanang maele, mo re thusanang re le borre gore motho wa rre a nne botoka. Kana mo lefatshe la gompieno mo le re tshela mo go lone re tlhokana le rre o leng gore wa ikitse gore ke mang ebile o itse gore o ya kae ebile o itse gore ene o tswa kae. Jaanong gompieno kgang e re tshwereng ke kgang e tona, fatherhood and legacy. Ke gona teng ha re batlang go bua teng gompieno. Mme ga ke nosi, I have my team ba ileng gore tabe re bua kgang mmogo. Ke batla ba le ikitsise, ga ke batla go senya sepe ka ga bone, ke batla gore bone ba le ikitsise re tle re kgone gore re tsena mo dikgantse le be le ba itse se. Dumelang borre, dumelang. Ke bidwa Reginald Katlego Setlhora, the president of Total Men. Total Men e le organization e emetseng ditshwanelo tsa borre le bana ba basimane. Tota maikelo magolo e le go tsisa kitso, because re itemogetse gore if at all our fathers, boys can be taught, our mothers and sisters will be safe. So maikelo magolo ke go loka go hokotsa gap ya violence e leng hagare le go leka go atumetsa re gauhile le mme. So ke sone se Total Men se dirang. So that is where we stand. Wow, that's great. That's wonderful. No, you're welcome, sir. My prophet. Dumelang borra. Yes, sir. Ke dumedisa la babogedi. Nna ke moruti BF from Magapi. Ke moruti, I'm a life coach, I'm a counselor as well. Ke dumela mo go tsheleng botshelo ka botalo. Where motho link in touch with their spiritual life, their mental life, and their physical life. Me sengwe le sengwe se tsamaya ka thelelo go se sepe se setseng ko morago. Ke dumela gore mo puisanong ya rena gompieko re tla hitela mo go tsone. Wonderful. Yes, sir. All right. Na ke lo amalo ba le maabane gangwe la gape re na re le mo go moremogolo ke bile la go te Boitumelo Arnold Kapo. Yeah, then an author by my new profession. yeah, my new profession. Eki adoptileng recently mo ngwageng o mosha. And compliments to the listeners and the viewers ba leng gore ba bonang re kopanang mo ngwageng o mosha, and compliments to you gentlemen. Yes. Yeah, you know. Yeah, you can say that again. Compliments, man. Yeah. Compliments. Jaga ke ne ke bua go nteng gore we will be talking today on fatherhood and legacy. Ke batla gore re tle re lebelele tata pele re simolle ka kgang engwe ke ya ha re motho ke re bua ka eng gore ke batla gore re etse from that angle ya gore motho ha re ra be re bua ka eng, re bua ka so se sentseng jang, re bua ka go ate go ke phologolo wa mohuta mang. So in a way ke batla gore re etse from that, and then re kgone go helana re tsene into fatherhood, re itse gore now fatherhood yaanong ra be re bua ka eng teng sente yaanong. I'll start with you, my prophet. Yes, sir. A father gongwe ke isimolodise ko lehokong la Segerika le rang ko sekgweng le ranolela go te ke motho a rre. Ke lo go le go teng Pater, Pater. Yes. And Segerika se nonne thata mo thalosong ya mahoko. So go ka nna botoka go re isimolla gone go. That word father means a source. I like that. A source. A father means a sustainer, a supporter, a founder. Father means protector. Yeah. So how etsa ka sekgwa hela kana ka Setswana re gongwe re akanya motho le a male. Me ha re isa ko tshimologong ya mahoko e supa gore motho a rre ke a protector, ke mosireletsi, ke ene mosimolodi, ke motheo, a founder. He is a source, he is a provider, he is a sustainer, he is a supporter. So dithaloso tse di tshwanetse gore yaanong di re supegetse gore ha re motho ke rre ke a father go ra ba tshameka these roles mo matshelong a batho ba leng gore ba mo dirile rre ka gore how are you a father gore a rona le ngwana. Yes. Which means mo ngwaneng yo ko ena yo leng gore you are the source of ngwana yo
ko wena the protector ko wena the sustainer ko wena motheo wa ngwanao re ka aga dio tse dintsi ga godimo ga motheo ra decorate mo ntung mme motheo ha o nitame o re ha building ena le crack re kgona go ithuba mme ya motheo o senyegile re thuba the entire so a father is a foundation, is a protector ke tsone dio tse di harologaneng. Wow. Wow. Yeah, no, we are in. And I'm very happy that you stated out tell us the foundation ke gone go moding o leng teng so go rela gore ntle le modi re ke rena le efala so then wow that is a deep one go rela gore keng re tshwantse re itebe gore re ikitse re tshwantse re itebela re itse gore re tswa kae and go tsweng kae go rela gore keng ke kganya the father o tswa ko rra go a tswang teng a ke rena go tse dingwe teithela gore even though le hasela rena le tsemele ka ditsela tse di harologaneng o ta uta ngwana a ro tswa ko boketekete mme a raya ko mmago a tswang teng ka gore ga itse rrago mme sereto sa gago ke sa ga rrago sefane sa gago ke sa ga rrago yaanong ga go ne ga nna le tsone dio tsa botshelo tse e leng gore gongwe rrago le mmago gongwe ga ba mmogo kana yang o helela gore ke tswa ko boketekete e le ko mmago a tswang teng kana ga o botswa sereto sa gago bo re sereto sa me ke ko boketekete o re ga sa ga mmago o sa re sa ga rrago mme hela ka ga motheong wa dilo le ka ga modimo a irileng dio ka teng ngwana o fana ka rragwe ngwana ke motho a ko bo rragwe sereto sa gago ke sa ko wa bo rragwe ha o itse tseo o itse motheo wa botshelo ja gago le gore ke a kae so gongwe re ka re ke tsetse go entsi mo botshelong ke gore dio di ne tsa nna mixed up and confused so gompeo go teithela gore motho o taba re nya nna sereto sa me ke kwena mme tota sereto sa gagwe e le phuthi nna ke tswa ko molepolole mme ka nnete a tswa po phalape kana go serong a ba akanya gore batho ba ko molepolole ke ba go gae mme kwa ga lona e le ko phalape ka wa bona video tseo di botlhokwa ka gore they program gore wa akanya yang o lebelela botshelo ka tsela e ntseng jang ebile le pono le pelo ya gago ke ntseng jang. That's where we really are coming from. Wow, that's a great one, sir. I don't know from you, sir, on that side. Hey, o buile dilo tse dintsi tota ke tla re o hile tlhaloso yotlhe e re tlhokang because a ke rena re gola re itse gore kana a father ke tlhogo le gompieno re utlwa re go buiwa ka modi kore hela re ke ditiro ke maikarabelo ke seipone hela ke re go na le bothata be gote ngwana o tlhogo tona o sira rragwe ga nke gote ngwana o tlhogo tona o sira mmagwe gore a father is a mirror to the world gore ha o gola o le ngwana a mosimane ke gona ha o itebelelang teng ke sone se reng ha baebile e bua be re ha ke le ngwana ne ke dira dilo jaaka ngwana mme irile ha ke gola be ke latlha dilo tsa bongwana kana ha o gola o latlha dilo tsa bongwana gore o nna rre o kgone go ipona gore o mang so ke gona ha o latlhang dilo tsa bongwana o bo tsa maikarabelo a borre so gona le batho ba kgona go itlhela e le borre ka tla ke re ba le batona ka dingwaga mme santse le basimane la di jwara la hale nna mo le khoteng e be gote basimane ba nne le hale o bo gona go gagamalla ba itlhela monna mogolo a le hale ba iputsa gore ke hile stiro menta te mogolong tsa hale kana malome montse hale ke ditiro ke maikarabelo o nka e tlhalosa yalo ke ditiro le maikarabelo rre o ka mo tlhalosa jalo rre ke tiro le maikarabelo ke tlhogo. Yeah, no, it reminds me second nang ke se bua kere go gola it's not gona dingwaga tse dintsi sa se bua you can be 40 years but still like ole boy. That is why ga re boela ko marago ya no o ithela di case tsa manna yo 50 years a rapile ngwana 12 years it's because mindset wa gagwe ke mankana ngwana yo
you understand ke go gola it's not dingwaga, it's not accumulation of ages, but it's the mental state, the growth in your mental state. Are you able to speak like Paul o ya ka no bua gore e rile ke le ngwana ke ne ka itemoga gore ke ngwana me ka tsana mo stageng se le gore ke ne ka latha bo ngwana ka nna so khona go nna dingwaga tse di bo 50 mme o sa ntse le mego ga ya ngwana samba lo ngwana ya no ke batla go e bua ke re bongwana jo mbo tswa mo go bone ha re banang state se eleng gore a married man is able to date ngwana mo nyana mo go ene yo mo UB gore monna no o tsene mo state se o tsene in a wrong position o tsene mo le khoteng le sen lone le sen la gagwe o tabogetse ka tswana ba re o tabogetse go thauna go tshogometsa isa thauna so o tsene mo leveleng le gore ha iso tsene mo go yone but yet you act like that but you are not that because so go gola ke tlhaloganyo a se dingwaga that is responsibility ga se dingwaga ke tlhaloganyo ha o ile ya le gona re itse le yona kganya gore motho o kgona go nna le dingwaga tse leng gore di mo letella ka ha mmeleng gore a kgone go nna le ngwana mme go sa re gore motho yo mo tlhaloganyong o godile go nna a father o godile go nna a source a dibela ngwana yo a mo tisteng so dingwaga di godile o kgona go nna le bana but gana kholo ka tlhaloganyo maikarabelo a neng regional da bua ka one le ditiro tse leng gore anong o togetse tsa bo ngwana ke na le ngwana ke tlhokomela ngwana ke so se ba siang exactly I think gape go tatho e point re ka dumalanang gore go nna le ngwana does not call you can be a father but they said okay you can having a child makes you a parent o nna motsadi but it's another thing to be a father you are a parent you are not a father you can be a parent because ke na le bana ba le 4 ke be ke nna motsadi but a gore ke rabo because ke nile teng hela because they were there ke ba medine proves that mine but I'm not a father I don't qualify to be a father according to the definition go go mo itlhelang motho a kere kana ngwana ha gola o tshameka ka dithoy right how se tso godile dingwaga di godile tlhaloganyo ya sa gola o sa latlha bo ngwana ke sone se gona go itlhela motho re ngo mogolo re kerre a tshameka ka batho ba bomme kana ka ba se dithoy mo go ene dithoy mo go ene because a boy in him o santse a bua santse a batla go tshameka so mo aging ya gagwe ka nna ha tsa kharemetsa koloi ya re ke a tshameka so the only thing sa ka tshamekang ka sone ke botshelo bo a sa lemogeng botlhokwa jwa bona but does that gongwe re ka re ha ke tshotse ke le ngwana mosimane le ha ke le wa mosetsana gongwe ke be ke sanne le khodiso e leng gore e ntsupegetsa gore motho a re o itsola yang o itsa jang le nna ke setse gongwe ke le bo 30 bo 40 ke ne ke bona bo malome ba togela malapa a bone ba siana le bananyana mo motseng mo diterateng mo gongwe le ene rrago yo go dileng le ene a go itatotse kana le ha na le teng o mmona a siana le bangwe mo le itse gore kana mme papa o na le mongwe go thokokwa e be le ena mongwe le ngwana mosimane o bo gola wa akanya gore go nna monna go ra gore ha o na le batho ba ba harologaneng ke jone bona ebile go be go nna le mahoko a tlwaelesegileng gore banna ga ba loyal monna ga ke a nna le mosadi a le mongwe monna ke selete wa adima so re gola re itse gore ha ke na le basetsana ba le bantsi kana ke tsena mo ntong ye le yele ke sone se se ntirang gore go be go te ke monna ka gore gongwe le thutego ya me my exposure ne se di siame gongwe yo ke neng ke ithuta mo go ene le ene a re rago le ene na ithutile mo go rragwe yo a na ithutile mo go rragwe ya no go ra gore generationally go na le kitso e leng gore ya thatologa bana ba gompieko ba ipolela gore the more girls I have the more I become a man and I'll be regarded gore a ke sena banyana o kare ke se kopa yes totally on that Muruti. One of the things that I realized that has been just trending recently on Facebook, I was like, what is this thing? I saw, the first time I saw it, a picture, a man at the front of a woman,
and then the other 2 on the side. Okay. And then I wondered, what is this? And then when I checked the comments, The polygamous I realized marriage. ke kganya polygamy. And then ke be ke re, kante gate go iragalang these days. And then one of the things that came in mind was there are goneana go na le di kereke di tumedi tumelo tse leng gore they allow that gore monna o ka nna le basadi ba le bo 3 4 5 it's fine, It's okay. it's okay. So I want to understand from this point Moruti gore from the point ya Moruti gore this thing is it something se leng gore we should be doing kana re ke selo la se leng gore ka tsela ipela kana yang? I think it's also re lebelele from metheo le media ya tsone. Yes sir, yes sir. Bogologolo go ngwa gone go nna le dikgang tsa di-polygamy ne go lebilweng. Yeah. Mangwe a mabaka o ne e le gore bogologolo jong batho ba neng ba bereka ba na le letseno ba kgona go itshetsa ne le batho ba borre. Yes. Mme ka jalo ngwana wa mme go ngwa ditiro ne di se kalo for them. E be go hela ile gore ka gore ke na le ditsompelo nka tsa ba le babedi ba le bararo gore lwa pala ga mmase ba male lone le skala nna ka ha mosi ka gore ke na le ditsompelo ke humile nka thokomela ha ka thokomela hale ka thokomela hale o ta itela gore ngola ha ka tsena le go dikerekeng tso reng go nyala batho ba babedi ba le bararo ba le bane they still use the same concept. Yeah. Gore ha ile gore gongwe wena salary ya gago ke a seemo se sekana ga o letelele mo kerekeng eo gore o nyale mo because you can't take care of them. Yeah. But ha re lebella mo diokong tsa gompieko le batho ba bomme ba itshuletse go itshela ba borre. So ga se gore ta itela gore ke kgang e leng gore nako tse dingwe bangwe ba e justify ba te ba re kana banna bangwe ba ba nyetseng ba ntse ba na le ba ka pelo ko ntle ga lenyalo. So instead of gore rena re be re iphitha re irela mo mpana ne ke kgona go tsaya mosadi wa bobedi ke be ke tsaya wa boraro ke be ke tsaya wa bone. Batho ta itela gore le bona banna ba ba rialong bao ha re ka e change be re banna ba nyalo ba le 4 ke mosadi ya mongwe ba go le ga go nna akanya le 4 mo mosadi ya mongwe hela a re le bami Loti. Loti a re mosadi o na le madi ke mohumi ene gona le tlhokomela go go tlhokomela lote ka bofelo le malapa a lona le sa to ebile le sa tlhokomela le gore le go bereka o ka le tlhokomela a mosadi yo o na le teta ya gore a lenyale. So gongwe le ko meeting ya teng ke kgokgontsho ya motho ka gore yaanong gate nna go siame gore ke share monna le basadi ba bangwe ba le barara ba le bane ta ke konetelega. Yes. O ta itela gore dio tsa go nna jalo go na le a form of mental programming ko tshimologong yana gore ko re ngwana mme a akanye gore go siame gore a nyalwe le batho ba le bararo ba le 4 ebile ba dira gore ba akanye gore ke tota gore o batwe ke monna yo nyetse yo na le experience le kitso mo diong tsa manyalo. So they tell gore le bana ba teng mo dikerekeng tseo yo o isinga nyalwe ngwana hela wa le kgarejwana hela ya santse le lekgela o eletsa gore a batwe ke re yo nyetse ka gore go na le, let's use this word, go na le a grooming gore ha o batwe ke re yo nyetseng gore it's like you have a value, you have something. Monna yo ene gore o na le boleng o go bone o qualify to gore o taya accounts. So bana ba programmilwe mentally and so ba gola ebile ha monna a teng a morare ao wa reng o fila gore ke sente ke monna yo ene gore o itshuletse yo go dileng o itse dio ka phabalano na ke le lekgela hela gore go na le sengwe mo go nna se sa attractileng a married man, a well-established man. So how ka go ba nyenyane ba teng go ba di-teenager wa go tela gore ba godisiwa go ba accept the gore hey you can be married there ebile go siame. And ha mo wa bona ka re wa re nya na ke batla gore ke nyalo ke monna le mongwe hela ga te wa itshula wa anya gore o ingwena but on that before re tswela ba rare kganye ko teng
it's a very deep one. Yeah. Because of nako ke kopa gore re tse breakinyana re no metsi re be re boa ha re boa kwa re tla be re ntse re le gone ya kganye re tshwantse re tswe ha re weditse e wetse e utlwetse motswana le na e tlhalogantse e bila e thutile sengwe jalo re pota ka hara gona metsi motswana wetso re tla ra go amogela gape moremogolo reality talk show teng mo re buang go aga motho wa rre go neelana maele go tsosolosana re le borre re ntse re tsweletse kgang ya gompieno re mo kgantsa fatherhood, that's where we are. Nna ke tekenela morarre na tshwere sengwenyana gore ke mokgaotse go gongwe hale no ne ke gore a kere pele ga Prophet Ramsa a tswala ona bua kgang ya gore go nyala lehuha mo ro tlaetseng gantsi go influence wa ke the mindset o ngwana go disira mo gone ke gore a kere I've seen one culture go go nkileng ka nna teng ke tla ka se ka go tontola ka lesologolo go ha ka la thokole ka ba gang ka teng ena le di rumurumunyana yana. All right. Because I've seen that ba khona letella ngwana la ha tsana sekolo simply because ke na le income e khona go tsa go tlhokomela lelapa gala ke tlhokomela mmago le rrago nya ke monna ka tsa ngwana regardless ya gore a kenyetse kana ga ke a nyala. That's why they would have ngwana yo ba mara ba nya me monna ke o motse ena monna gago to them go siame, it's normal. But le ene monna tena go tsimo tsa bo ke ipotsa gore ile re ha ngwana le lapa ha ngwana le bana ba ba kana ka ngwana yo go gona normal hela mo go yene gore I can just do that gore go mo tshwantse re lo gane re go lebelle from that perspective ya gore le rona re borre we need to change mindset wa rona re tsona ke gore re gole thaloganyo re se ka la gola dingwaga hela dingwaga di gole le ko pele thaloganyo se ka sala ko morago a di thaloganyo le ne gona catch up dingwaga tsa rona. Very true, yeah. Very true. I like that. Because ke tlaletsa mo go sentse ba bua ka sone gore ga ke tsore a khanya ya polygamy are we feeling lust kana re ke last re batla go ihitla re ya pesa dikobo gore go nne In a way, yeah. because how ka la tlhoko motho a re ona le tlhaloganyo tse pedi. Yes. Ona le tlhaloganyo go godimo e be go nna le tlhaloganyo go tlase e le re bontsi wa sebaka ke ene itlhele mo tsela ditshwetso ye kwata so rai le theka Le teka go tsa ditakatso tsa nama ditakatso tsa nama gore re bana le dikeletso tse dintsi thata Tsa nama. that is why go le more spiritual because gore la go ka nna botlhale go le kae mme ha dikeletso tsa kwa ditlako o kgona go lebala le gone gore mme kana hanka dira jana ke sa itshireletse ke go tsena ke mogare ka lebaka la gore tle bo gateletso o batla go achieve so sa achievang ka kana le ngwana yo mo dirisanyo o mo tsela bongwana gore ke batho ba ileng gore bana le we can simply say an abuse of power. Yes. Thank you. Abuse of power. Ha ile gore wa ikitse gore ona le Influence, a certain influence, yeah. Wa bona o boa go tsa ngwana motho mongwe o itse gore ke ngwana ga le telo gore a gole a kgone go developa at the rate that a tshwanetse gore a develope ka teng but o tla ithaela gore nako tse dingwe dio tseo di dirwa ke gore le ha ise a setup e leng gore go a letelelwa yaka boitumelano a bua ke setup tse leng gore o tla ithaela gore when a person is not empowered ga ana di resource ga ana le gone mo toropong mo go na le bana ba ba setsana ba ileng gore le ha itse gore o nyetse a go bona o tsentse re a itse le mosadi wa gago ha ngwe se gore ene ka bua ene hela tota o notile o eletsa go iralo but diemo tsa botshelo e be di mo dira gore ngwana a re kana mme ke mo toropong go lapeng ba solehetse gore ke be ke thokomela re yo a re wa mpata ke tareng o ta nthokomela mme ha ithela motho wa re yo e leng gore le ene he's not a father. He's not a father. Yeah. He's a parent. He's a parent. Aba sa le mo gore kana mme ngwana o tshwantse gore ke mo dibele. A re ngwana o ira phoso. Aba ata on to you. Wena es motsadi o le motho a rre. And go ta mo goreng are we empowered as men
to protect le bone bana ba rona ba ba setsana gore le ha ile gore ke phoso ya gagwe a o ka mora gore nnaka ngwanaka golo mo ga go a siama but ha ba akanya gore nya ke a go ja monate ya so you are abusing what's advantage ya ngwana yo o hella o le bala le maikarabelo yes bible e bua sengwe ke se Dafite o na le his right hand man Uriah akere so o khatlhegela mosadi wa ga Uriah so ka lebaka la ditakatso tsa nama o rama swela barare tsa malentweng mme monno le me ko pele ha se mo diragalla ebe le bowa bona gore go tsere maikarabelo o lebetse le gore motho a tshela lene ke mang o dira eng ka lebaka la dikeletso tsa gagwe tsa gore o batla eng o batla go feeda go and the only way a ka go feedang ke gore a bear this man in the forefront ha sna go swabele bowa ke gone mo ireng ha boa kwa a ba gona go nna le access to mosadi ke gone mo kere mo go ngore feeda dikeletso tsa borre because borre dikeletso tsa bone di dintsi ga ba gone go laola go se mo sone se o itlela se re garamela tsele go yone ganya ya GBV because ha o lebella tsone di gantsa ganye ne dirwane ke ene David ipotso gore ke borre ba le kae ba ba itseng gore ya kana go bua prophet ba ba itseng gore monna o ile ntweng o ile go theogela mo security company mme re ha tswa ba sala tsena hela ka ngwana a gona go itse gore o nyetswe bile kra o nyetswe o na le mosadi mme a bantse a tlahela go go yena what is the force behind is it culture kana is it the spirit behind so ne se ke reng ke spirit is last o gona go itse bo ammaruri o bontsho kokota mo le batile le latela o itse gore monna o ile tirong ene mme a go kokotela mo le bating itse gore o ile tirong ha bua go gonna nomale ha tswa sala o kokota borre ba le bantsi ba ile ntweng re sala re kokota mo mabating a bona that is why ana re batla go hithe be re ke gone polygamy gore mo re la ha monna sa gotswale e bile nna le mo ke mme le rato le ntile le go wantle ra go ba rutele maikarabelo a gore go eletsa ga gore go oketsa thank you man thank you fatherhood yeah Oban. And on that ke batla go latela seng on that monna mo ke la bua mafoko mo a re spirituality without discipline it's useless yeah gore I thought over it I was like me kana go nnete because re khona gona spiritual but if we are not disciplined enough to stand against lust to stand against any desire e re ka tswa rena le yone then we have a problem we need to deal with we need to first we need to adopt discipline in each and every one of us so that we kgone gore rage motho a re kgone gore le nna ke kgone go ikaga botoka ke kgone gore yo ntibileng a ntse hale a kgone gore le ena a bone gore nyame motho ka mosala morago wa bona but if we are without that then we have a problem wa bona ke gatela se ke nang ke se bua ke re gore o apara borokgwe da sa go ire gore o nne monna thank you sir khona go ira mosimane la ke ntsentse re bu both all of us we are male and the fact that I'm a male person is a choice ya but it's a choice to make gore ke nne monna or to be a boy that's a choice so you better make right choices and then it's another choice also to become a parent or become a father you can be a useless man ole ho nyela ba ya ka batho ba ete ba bui but ole present mo botshelong ja bana ba gago and bana ba go ba itumetse because ga ba bate madi mo go ena ba bata la rato la gago ba bata presence ya gago ba bata lentswe la gago mo botshelong ja bone so I think we have to make the right choices as men ba ba re lebileng gore I have to become a man and sometimes ke ate kere Prophet Rams men should utilize the church very true sir very true ke a itse gore nako tse dingwe re na le kganyeleng gore borre ba na le gore no baruti ba na le go ruta basadi ba rona dio tse di sa nnang sente but ke tshwetso ya gago o le monna o le rre wa lelapa to make it a point that you call Prophet Rams to say ke batla go nna ha tshelwana la mosadi wa me so that I tell you mathata a lapa la me so that ra identify gore a tswa mo kerekeng kana ga tswa mo kerekeng ya me kana ngwa uta kganyeo e gabedi ha go batho ba rutwa dio tse di go thoko ga e sore ba rutwa dio tse di go thoko o tshaba gore ha mosadi a ka rutwa nnete exactly he is disempowered because he's taking advantage la bobedi banna don't like gore re khona go itsane
re bitsana bo big guy hela re sa bui ka dio tse di relevant tsa botshelo re le mmogo gone yana o na le financial challenges o sa bui ka tsone. And I was talking with someone the other day about how in the recent years we have seen women being empowered more. But now they are not more empowered. And that's why this platform is most important, because re batla go bua dio tsa banna ke monna a didimala ha gona le semo mo lapeng, ke monna I express the emotion of anger but not the emotion of affection. Ke monna a khona go kua at a soccer game me be re ha tsana ko lapeng ha botswa wa raba with just one word, how are you? Fine. Me ko sokeng o khona go bua Sunday soccer ke na cheera wa ba ke na cheera. So we need platforms where banna ba tsentse gore le rena re rutwa gore ke mang. Moving from being a boy to being a man, understanding who I am, understanding the world around me. For an empowered woman is not a threat to you as a kana ke kile ka bona khangwe ngwana not ngwana reyo ana le mosadi yo a mogala go mo heta mme a nna le kgwetho ya seo ka gore wa akanya gore ha ke na le madi a mantsi ke gone ke tlebeng ke le monna. He has been wrongly taught. Wa akanya gore ke monna because of madi. Me mosadi ya teng se se utsa motho go kisa mosadi ya teng nna sena taba ya gore ha nna le madi sa Very humble. o itisa lapeng a re ke a rona ra go bana tsa di tshwetsa ka madi a rona ene ke nna intimidated. We need these platforms where banna ba nne empowered to embrace basadi, to embrace the girl child, to protect the girl child. Exactly. Ka gore o te itela gore ke rena ba re tsang advantage of these people. Very true. Bana ba ileng gore ba tswa from fatherless homes, it has been discovered that 92% of girls without fathers they are likely to divorce in life. Because ngwanayo o gotle in a single parent home ga itse le ntswela monna. So ha tsana ko pele kwa monna re wa bua because of the empowerment da basadi go mpeko she will not take this nonsense. Ga e go tsa monna ke selepe wa dinga kana monna ga botse kwa tswantse. This is a 21st century woman. She wants to understand. The other statistics were showing gore most of the divorce, I think around they were saying 40 or something percent of divorces ke basadi ba ileng gore they are educated, they are able to take care of themselves. How are with the mindset hearing I am the provider. Who provider imagine how are you go hit. So monna has to understand what does it mean to be a father. A provider also. A father means I am the source. Mosadi yo ka ira madi. Me ga gore motheo o le swahadi. O disa madi mo motheong ngo. Me ha o sa ithaloganye o le monna. It becomes another thing. That's why some of them have an madi. After everything I've done for you. So you are not doing out of love. No dira to buy her loyalty. So how much a go botsa dipotso gore aw o no risk rare I take care of this family. I've worked hard for this family. What I say goes. What I say goes, yeah. You don't understand yourself. How we taloganya how tawre ke ta go sepego tsa ke mo apara mboro khomola penle. Ga we taloganya go tshela ka di threats. You know, at one point ha ke ntse ke gola ke le mosimane, I tend to realize that re le borre re tlhaela kotla ya go itse gore ke tshwantse gore whenever there is a situation e leng gore teng mo lapeng ke approach ka tsela e ntseng ya and we feel gore ke nna go tse dingwe on situations that I'm not supposed to be going so high, I end up going so high on them when I was supposed to be calm and talk and it's really ke nna ke tshwantsanya leng ke batla go ene ibile kwa twa go bua yo ke sa o show go tshwana le rona la mathata mo lapeng bo siela ko bare that's because o buile ma go very irresponsible ibile ka ngwetsela bo ithala gore ibile o tsheleditsele mosadi le tswa which is not irrelevant. Thank you. But what makes men to think or o thokana le plaka gore a bua le motho wa mme ke tota ke kganya khodiso like re tle ra bua before ke kganya gore godile ha o goletseng teng o goletse ha go ntsenyang the environment ga go environment I think matters, Prof, and then we need to also look at the character ya ga go le let's not re ba gore
mongwe le mongwe ngwana o goletseng mo an absent fatherhood family o nna irresponsible. There are some that are There are some that are very very responsible. responsible. Thank you. So how did they make it? Yeah. ke le tsana ganong ke batla re tshware gono ke rata kganyo thata ya father absent fathers re tata re simolola gone foo ke batla re boe ka ga re go nwa metsi ga re tswa kwa kgang ya absent fathers re tsena mo go yone and then re be re ya go kontelela. Wow, re tsena ka ga re nwa metsi re eta motswana wetso. Re go amogela gape mo Moremogolo Reality Talk Show teng ga re buang go aga motho wa rre, go boloka bophelo ba motho wa rre, go hetola motho wa rre, go dira motho wa rre botoka, ke gona ga re leng teng. Mme kgang re tswere gompieno ke ya fatherhood and legacy. Hey, kgang thata ebile ma ke tsena mo go yengwe e re leng gore re lebeletse gompieno ya gore tota mmela re ka lebelela bontate kgang engwe e re leng gore e teng ya diragala ebile ra e bona ke the absent fathers. I do think that re tshwantse re bue ka yone gore go sa nna le rre the struggles of that, you get, because we need to talk over it and re be re bona gore mme mo gongwe gabe go irwa keng, mo gongwe gabe gongwe ka nako tse dingwe a se gore a ba se teng o teng a gongwe a se go tlhelele wa bona. So yes, I want us to talk on that and then we wrap up. Yes. Issue ya fatherhood kana the absence of a father, it's multidimensional. Yes. Gore go gantsi go ra dilo tse dintsi go sa nne teng as a father go tsala mo go teng ke gone lack of identity, go sa ikitse as a man. Ke gone mo ne re bua ga morago gante le re a father is a mirror. Kana go ite mo go bona gore o tlhapile sentle wa apere sentle ke a re phakela bo heta mo se iponeng o checka gore a mme go ha ke lebega sentle. So if at all how go le ona le that father figure mo lapeng go ya la go nna le void mo go ena, because it's been proven gore a boy child kana ngwana o go langa sena rrago academically ko sekolong madu a go a ya ko tlase o bo itlela re tla go nna le tsone di gantsone tsa bo GBV and stuff mo ke branch level. So o itlela re modi wa di kgang ke gore ngwana o na le void ga ikitsa kere ha o sa ikitse ngwana o sena rrago ga tona le kgang ya low self esteem. O simol ba ngo ba simane ba batla go i-booster ka go irang ka go sela ba setsana morago go nna ba le ga morago ga ba setsana go le ka go irang go i-boost akere. So the reason I it's multi-dimensional, re o kgona go se ke a nne mo lapeng ka tsela tse di harologaneng. An absent father ko re o kgona go nna teng mo lapeng a le absent emotional and go affect ngwana psychologically, because o tle bo tsa gore ko re yo seong le re yo leng teng a sa buile ngwana go tshela le so se le wa e bo go nna re yo e leng gore o teng but o providing financially o le ka go agela ngwana legacy akere mme ga a kgone go nna teng e bo go nna le re o e leng gore he's a builder o di kgona tso kgona go nna teng ibile o kgona go direla le ngwana sengwe sa go tshwana le se right. O tshela re re o le kang go agela ngwana legacy mme a se yo o tshela le gore le ene o hela sokola mo teng because o batla gore o age ka mme society yo go label ya ka re yo palwa ga ke o nna teng mme madi a nna le teng o nna o netehatsa gore ngwana go nna mongwe because go na le ka ha o lekileng ka teng right. Ga o tshela gore ga o kgone go balance between maikutlo le go provide because o gole o sna rre so le kang go se dira mo go nneng rre ga gago ke go make sure gore wa araba le tlhoko la ngwana gago ga o la araba bo le bala le tlhoko la maikutlo o itla re ngwana o ga e go gola ile sa tshwantse gore a nne sone ditsompelo di teng that is why go ntlhela re na le ngwana o tlogeletseng bo so ba 2 million a ba bo hetsa in 2 days o sokoletse gore boage is because you are not there emotionally. Ha o le teng emotionally o mo ruta gore se ke se go agelang o se tshegetsa jang. This is how you keep whatsoever se ke se kgobokantseng. But ha o se tshwara o se kgobokanya o bo sa nne teng go mmontsha gore ke sokotse jana gore ke se kgobokanya
ka moso go ikela ngwana a latlhile seno se sokolla so go botlhokwa gore o nne rre o leng teng emotionally and physically ka gore go sa nne teng ga gago le rre go baka dilo tse dintsi ke gone mo itlhelang ga mo ngwaneng wa mosetsana o itlhela le gore ngwana a mosetsana ga itse lerato la rre wa go tsena mo relationshiping e leng gore go a betswa kana an abusive relationship so because ga isa utlwe I love you botito from the father le ha betswa ke go ga ntlha mo go itemogela mo mothong wa rre o hella anna e ya feel gore maybe this is love but one o kile wa nna teng as a father morare ke rata mma go jana ke bua le mma go jana ne ka re ha kopana le re o mo abusang aba itse this is not the right thing so go sa nne teng ga go le re gore go baka dilo tse dintsi mo ngwaneng so o itlhela re problem re sologela gore ba nne teng le borre ene le ena se itse botlhokwa ba go nna teng because rragwe le ene na seyo so o itlhela re nna chain from chain ga itse botlhokwa ba rre le ena ga o itse botlhokwa ba rre because rragwe ga yo so gore kgone ko re le ke go ithuta gore break yone this generational gap so because bontsi ba bana ba imetse because borra bone ga ba ene o le ka go tlhaloganya gore gone mme ha ke tswa ke a ka ise ipone sa me sa re ke ya majang ke le motho wa rre ke bua jang le motho wa mme o itlhela re ke gona ha o timelang teng lack of identity take tsene so that Prophet Rams can talk to men. Now earlier on re bua ka kganya gore the absence of a father brings a lot of confusion especially in childhood so in a way I would say to you gore se jale peo ya go nna absent because you are definitely telling ngwana ga gore go nna absent is good so khantelo hela gona le issues tsa GBV di tsalwa ke gore ke ntshetsa botlhoko jo ke na le jone to the next person so gongwe ke peo e leng gore le rena re le borre this generation that we are here we need to look at it that way to say a re se ka re jala peo ya go nna absent mo matshelong a bana ba rona re se ka re jala peo e re ka se ka ra batla go jama ngwayo exactly gore se dire in closing ke tore ga o le motho a rre se dire se e leng gore ga o batle se irwa mo ngwaneng wa go mosetsana thank you sir wait my prophet gora le buka ngwe bitso the teenage starter e bua ka ha bana ba le bantse ba simana ba ba godisitsweng in single parent homes elemme ba hella ka gore ga bana le ntse le khalemela ba hella ba engage mo dion tsa thobalana ba santse ba le bannye and because of that ba hella ngwe ba nna le bana e santse le bana so o nna le ngwana o santse o le ngwana and then e rile bantse ba ira di research ba ba le moga gore ba tshwenyana ba re re tebe ke ditongo bona go la peng gore kana mme ke dirile sengwe kwa re robile ngwana a motho lo e gore a gore yo lo o ikhudisetsa ngwana sa bobedi ba re ga rena the necessary skills ke a ruta kgodisha ke a go godisa ngwana ya so ha ke utlwa go te I'm pregnant the first instinct that comes to me is to run ke a go mo reng ngwana le nna gore ka gore le ene santsa le monnye so go ta mo gore na gore in fact re capture bana ba santse ba le bannye be re ba godisa because it's not every child who was raised without a father that turned out terrible. Bangwe bana ba tsama ikarabelo kana bana ba bona some platforms tse dintsa ba godisa in the form of the community they are in gongwe moruti kana malume kana the grandparents who became fathers to them and na go tsedingwe la re bona bana bangwe ba tsenya maiteko so ntse re ba galaletse go le gantsi ruta ka bana ba betsang basadi ba bolang basadi me ga rutu thata ka bana ba dirang tiro thank you sir bana ba nyetseng dingwaga tse 20 ga isa mo le lapeng o thokomela bana ba gagwe kana monno o nne le ngwana a santse a le monnye a gola nyala go gongwe mme a thokomela ngwana yo ga re bui ka bana ba enough we don't give them their flowers we don't even what is like somebody once said you only hear of the aeroplanes that crash you never hear of the ones that landed safely. Yeah, thank you. So imagine a motor that the planes that crash they will be afraid of flying. Thank you. So some young men, some of the reasons why they may be absent, this one is called psychological castration, where the single mothers you castrate the child psychologically
ke ngwana mosimane o mmala ka ha banna ba leng men are dogs banna ba ntse yana mosimane yo o 7 years old he's growing up to say ga ke bate go nna a man even though ke mosimane I don't want to be a man because you have been told rago ke se kopa rago rile o ska kana na go tsini ngwaire so se phoso o tshwana le rago o rileng psychologically this is castrating the child let's give flowers to the men that are present thank you sir the men who are raising their children and thank let's you, talk more about them yeah let's amplify the voices of the men who are doing well instead of amplifying the abuse and all the wrong things that the wrong men are doing. There are more men doing well who have not raped, who have not laid a hand on a woman, who have not abandoned their wives or even abandoned their children. And some of them, they even came from terrible backgrounds. Thank you. They changed and they took responsibility. Let's give flowers to the men that used to be terrible and they had an awakening. Yeah. Thank you, sir. We don't talk much about them. Yeah. Wow. Hey, di khandi go tetse and me re tata re tswedisa ko part 2 ke a bona gore re santse re pela ka di khantse and se ke bane ke batla go wela ka sone ke gore go gorela gore keng ha re a le teng mo botshelong ba ngwana a mo ruta a mo kaela a mo supegetsa mo popong yotlhe mo tirong yotlhe ya e dirang ile rre ile rragwe ka tsela nngwe go builda what we call a legacy e leng gore tata re tsena go yone ko part 2 motsono e tsere a leboga go bonile le rona gompieno re a tswelela ko part 2 re ta be re bua ka kganya legacy